nomor 2 dari atas. Ma qadarullah haqqa qadarihi innallaha laqawiyyun aziz. Mundur 2 halaman ayat paling atas. Al-mulku yawma idzin lillah. Mundur 2 halaman ayat paling atas. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ayat paling bawah. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Mundur 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat paling bawah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mundur 11 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ayat paling bawah. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Surah Al-Juz. 16 halaman 19 و300. نعم ayat 13 و100. نعم. جزاكم الله خير مشكورين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير انت تتابع لي وتقرا. لا لا ان شاء الله